na nkethi cherukiriro ntuku ya Alhamisi tariki 27 cha mweri wa 11 mwaka eno yotire ywa 2025 wambita muthoni wa kiramana nkethi achiarukiriri kana rwari ni ntukwirana ne tukumenya uma bwongwa antere chia mbere no thikirithiro no binini bira birigiri akumba kwethira bikibuthika rwari na othaire tukwaria mwandiki tu wanthe tundangara baiguna bari na Jeff agituma ibandite campaign terira akenda utire yonthera yo karikana ntere chia mbere no tuchigwata na njira ikinyanilite ita na mbere no tuthiatira kimitandao yetu ya ukinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya amona ututhiatira ukulukira Pang na Signet Meru TV kenda kugwata ndeto kathumba ira chiwita na mbere Meru omeya Meru na kinya nthiguru na yetu yonthe ya Kenya betikeria ankuru kunenkerie ira chirere account ni ya Meru na kinya ome ya Meru turambere na rantere chia Embu ande ni agicigo mbunge kya mbere North na rakari ibagicigo mbunge kimachumiritie na kumba kwethira bakiruta ugebo bakitariro bura siasa achithiro no binini tirethirite chikari bakiari nende baruwa baina weregero abwatithiro no bira bikuguthika rware bikethira bia weru na bia uma kaitene ukaunende kaitene ukau atongeri buge tukethira kwina ukaria bokwana kenda gutira utewamba na winyangi burethira bwikarika akirithurano ne bibi nini bia mbere no report ya mwandiki yetu wanthe tondagara waiguna mieri mugwanja yakuruka kariba gicigo munge kembere North County Embu batari na mubunge wako bathetera kiri mbunge nene inde mieri yomba kwethero Kenya yatigara bimena bia bigetiwa ntugo wakagitani kama gitigara mathama gutara kari bomba kwethora bagikinya ndebeni ni kenda bomba kwethora bakethura mutongoria wa imbia nyuma ya Geoffrey Rukura wari mubunge wa Gonto kwa kithujo kanyani ka minister wa rutingo geba mwingi mutongoria wa nthiguru Rais William Ruto mbere North taekaria kuo nitukwigwa tukenete muno mwana bobo siasa cithurano bibi nini nirekite na kwingwa ntugo chere cha kuruka kuringana na mawatho manke ma ithurano na mianka IBC na nyomba ya ndeto ya Meru TV na Theri FM niriongerete kariba gicigo munge gikini kenda kumenya ugambi bwa iguru ria ciatha cia kuruka kampeni irae cia thayo itire na gacagaca nyingi kampeni irekirwe na thayo mwingi muno ingi no bari urethagira bari no ya mugethaniro urethagira korwa tubangire tu kampeni ciaro ngethera ni matongoririe ciara gwetu mukuthi gutuvinga vinga na ni turakomithia kaundu kau muno na riu niguo tugiuka 2027 matigakorwo mena kaundu ta kau atikoneke ringi kanwanga tu maundu turaivo tunini lakini tutirai tunene undu tungigweteka na ngiaria uhoro wa kithurano giki ningiuga andu onthe guti mundu tezi mbariria akathurana ari kwina aria marugamite andu kenda wa mundu nwisi kuria agekia kura siasa ino kuma wakati ile ciambiririe ni ikoretwo ina thayu mwingi muno especially ni gicokeria ngatho mwena wigio gitiri gitondu agitiri a bururio especially athigari mwena wa cia kagore bona nitie gitio kenere muno tondu guti mwena mapendeaga wana injire tondu maroneka mwena ora mabuatite kirio mwena ho makira gombana tondu baronka bena wendo mwingi muno tondu nitie sikwe murenya ugite na niguo wa gucio mundu acagure mundu ya akwenda karibaba bakeribonekanite kujuri gweru bakogeta mutongoria ria kairi bagitariria burabe bangite nonto bakoringa kura ino ikithingatiro mamo bao bakathingeno indaja gukinyitwo ni bira bakaringira kura kuthura mutongoria wao rucio ni turevariria muno na ni turerana ke muno maramuke na andu aya akuru makathurane tura expect kuma 5 andu othe makomea kinyuki tuore kia kuringa kura niguo tukorwo turavitukia thirikari thione turetikia na IBC tondu IBC no andu tathwe na icio kura igakorwo igetorwo ni andu koguo twina wagiriku ati mwena uria ugacinda nimakoma tuvete the good direction ira twakorwo tukisupport na IBC ni turetekani na wati nimagatuva the right person turauga turi mwena wa thirikari twacindwa ni tugetekana na wacindani na twacinda ni tugetekana wambugire ni mwena wa opposition na bonora ni mwena wa one term ucio ngaumira tene muno 6 ngakwa ni muthuranu ni ngaumira mbitukie muthende tondu nike mumbunge uria wetu turona no kwendereithia na maendeleo maria turakoragwo tugikirwo ni CS wetu rukuna CS no urakoragwo na maendeleo mega muno
tugwitikira no kuringana na uria twicina ground ira irauga ground ni muthende no angikagorwo agacindwo tugetikaniria tondu uria wathurwa nikio gakorwo mumbunge wetu na kio kithurano gikorwo kina waragania tondu gigakorwo gitena waragania no atwigue nae muno na tutingivocithio gwitikira ati mundu ucio agite kwaitwe na koguo nie no ambugire kithurano giki gikoe kina thayo mwenge muno tondu ni mbici candidate wa thirikari rio na ndua muthende no gucinda na ni nama no gucinda na mbere no twarikia gucinda ni tugwikara wega gato kienda kumenya imbitumite bagena mujukumo na inyana ne kuringa kura mwana gwirigiro bokeri muntu urokathunje gite giki mianka ino iratigara warira gicigo munge gike kionekanite gutigwa nyuma kiuthi na mbere bunene tondu ungithie kuroria muno makiria mwena wa mbere ni tukoretwe tutiganiritwe muno maendeleo ri megie kindu ta barabara manje na ni twendaga manje ta makurima barabara cia kugira andu aria etu mari kuria ndari muno na roko kumava promotion ni thirikari ni turakorwo tutena munjumbe na ni turavoya muno hekari ya Mbeere North rira tukorwo tugithura munjumbe wetu ni tu support thirikari muno tondu rukwara wa thirikari na ni turonia maundu maria aturetere guku uguo ni marakane gututethia na ni maratukiriria muno thiini wa especially kithomo mwena wa Mbeere North nditu akwa ai mwena ari uria arai mwena wa arai MCA niwe Newton Karis niramuthura tondu ni monete mawiko maria ekite kuria arari wondire yake ya mumenji na ningienda mundu uria urani support mwena ucio nire wa guthura Karis tukaramuka tene karoko tukorwe tuyathura ni mbae thaa inya mundu watu agakorwo ai muvituku na umoja gukari wogu itombete gucwana na thingati wamo na gwatinjara banene bale wa muthende na uyari ciethirwo kugwamo na ngavana wa kaunti Embu Cecily Mbarire security yukite guku ku make sure aria nao maukite na uru wa kureta mbara guku ti mavota kureta uru ucio na mbara icio. Number 2, tue tutina guoya ni twise ni turacinda. We are just waiting for the people of Mbeere to make a decision, and that is why urona the opposition maina guoya marenda kureta mbara toni maici ni acinde. Tue ni twise ni turacinda na twetererete certificate ya leo wa muthende gaba kiuria ringi kura gutigeri bakwebumeria kwa wingi ntuga yarwo ni kenda bomba kwithora bakethurira mutongoria wako batongoria bora bakwenda kirika gita kamwanko moro tigere wa Mbeere ni amu nuri kumarenda twike MP wao matirenda kuringirirwa matirenda kutumirwa mikora nigetha mathure sehemu fulani mabei nafasi kikatiba mathure mundu uria mavetwe vinya ni katiba kuthura na wendi wao tina mbara na maundu maria mengi mangitumika metho merekere muthenya wa runi kenda kwana nuru tugwe Mbeere North yoria bira baingi bakari bakwiburia ni kethiro ithurano bibi karuthikana kurikiria na thiri noro gekirwa kabari akethirwa agitikiria mpomi kuringana na ugambi na etua ria akari ba Mbeere North kiripotera Meru TV kuma gicigo munge kia Mbeere North kaunti Embu rietu kambita ndagera waiguna Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Ndagara Waiguru no tubo twambiriria Ndeto cia Meru TV rukiri na njira ikinyanilite abunge abakuma kaunti ya Meru bachumirite na kwari na mwambo yemo na kuo bonende bageta na mbere na kuwata kiama kia nope ukira gitongeretu ni mubunge bagishigo mbunge aketia Nyesti Mpurwa Buri turana tutetebia mwaka wa 2027 bakiaria akiri muchamanio yo kwarire matujegi weti na mbere na maendeleo a kaunti ya Meru bawete twereo ria kugwata mbaru kiama kia nope uni atinende mutongerio kio Mpurwa Buri nonekete utongoria bwawe buru utongeria abokureta Ameru amwe na kinya akutiera nende kwina maendeleo na bitina mbere bukumba kuthira bukioneka kaunti ya Meru kaite ni ukau iba gwete thurano tutetebia mwaka wa 2027 batiira tongere kithumba bakumba kuthira bagichumire na kuromba itina kiama kia nope una utire nende kiama kie ikikumba kuthira kithara bakiwa kanyele kaina chui mwene riboti ya mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wathirinja
Rĩrĩa twerekerete gĩthurano kĩa mwaka ngiri mĩrongo ĩrĩ na mũgwanja ciatha cia biama kaunti ya Meru cionekanĩte kwamba kwĩthĩkiwa ta mũkondo yongo mwerũ aria bunge ba kaunti ya Meru bonthe 11 batongoretwo nĩ mũkarĩrĩtwo Mũgambĩre Ndekĩrĩ bonekanĩte kwamba kwĩthĩra kĩba ciama bio na kwamba kwĩthĩra kĩga kĩama kĩa NOPEU. Tusimame nyuma ya mjadala wetu. Sisi Meru tumesema chama yetu NOPEU. Inya na rembe, inya imenti, inya tiania. Mimi nimesumuka pote. Ndio kinero no boto wingi kiama kimwe. Tutonya bunge ba Meru ba kiama kimwe kĩa NOPEU. Tuwe na opportunity economy ya bunge ba Meru tu kiama yetu. Tuona bunge kenda tuko na nafasi economy ya bunge bana. Tuko na bunge kenda tuko na nafasi kwa na mawaziri bana. Ma PS Kigomba, ma CEO, ma directors. Through one of our own. Katu siku mileke tu jamani. Yes. Atuithire ntwela kiama gietu. Tuithire ntwela kiama hii. No tweta jeruo uritha bena ODM. Weta Kalenjin ibali ngiri UDA. Weta Kamba ni na Wiper. Aba tugetu le. Ikireko na kiendekena gereria kwe na kiraito na gereria kwendia basi la didi ate. Munya gereria kwendia PNU didi ate. Tutekeria ni kiama ya mporo. Ibo biba hapo to biba. Tuge siye baro ngamega magea mpo. Ajuge baro ngamega magea mpo. Ije mwakana ne kwa tentango atia. Ikiamewe ne kwa tenyo kuwa no temporaro inae. Na no jumbe wae. No beke to tena jumbe baka magreko. Ebo to atia. Ebo to atia. Ebo to atia. Yake ne keto kamwera ne yeku na ara yangu yekitomero tomo support. Kuringana na bunge babo witi barekeche kwamba kwithira bakimenya Meru kaunti ya Kineti na kiama kĩrĩa bawatirĩte bobongwa bakiwa kumana na boba kwamba kwithira kwatha kiama kĩa NOPEU mbaru nonto kiama kĩa PNU kiumĩte ntere cha Nyĩrĩ kiama kĩa Mbas ntere cha Embu na kiama kĩa NOPEU kĩonga kiama kĩrĩa kiumbĩte kwithira kĩbũthirwa kaunti ya Meru. Na mheshimiwa Mburu wa Mburi, shika hapo kabisa kiama kĩu kĩa NOPEU igĩkĩrwo nĩ inya. Tukwelewana? Igĩkĩrwo mbio inya. Ito kwenda muntu moja waju pia elingalo iborera. Yes. Ito kwenda muntu jawaju muntu fearless. Nonto nwambere tinya kuganto bakiwa kinyabo ibakwenda bukwenda hata Murumbi. Ura uchwagite kanda deputy president yo Kenya. Netekere to kiguko gichwa ende gikendera kere gichwa kwa 2027 Ameru. Babu boliwa deputy president yo Kenya kendera leo. Ibu teke akadeke gora kiendeke itu romantia wanta bapa udah wanta na begitu tuh bukan main gue mau itu kalau udah wanta nunggu lihat deh bukan ngombe lihat ada di lagi itu kama itu bukan promise enggak ya wanta mereka ada satu udah wanta mwisho tamu na ukama kabla watu wanataka maendeleo, wanataka elimu, wanataka dawa, mifumo mpya inatakikana, alafu na watu wanda. Uthia Buru Patelinda wa kiama kĩũrũnwe mũbunge wĩcigo mbunge Kĩtigani East Mpũrũ wa Mbũri na ĩkĩte wĩra na geta na mbere kwamba kwĩthira kiga kĩama kĩ akĩromba akari kwamba kwĩthira bagĩte na mbere kwata mbaru akuwa kĩama kĩ nĩ gomba gĩthekĩrĩte Mũmĩrũ kombone kĩama kĩenu Mwĩkũyũ ana kĩama kĩwĩtwo Jubilee kĩrĩtwo mbio Jubilee Mwĩkamba ana Wiper Mjaluo ana ODM akenure ikereko wete jaro harambe wasala kirema wasala Ruto wasala Lugenge wasala Mpolo Nikiripoti Meru TV kuma Tiene Bechata Msimuturia wa Thirinja. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Adams Muturia wa Thirinja ntukwimwa kenyuma
ya mubunge wa gicigo mbunge kia Bure Mugambire Ndikiri uciumire na kutharikira nene ya Karibara bombete kwithira bagiciumiria na kuandamana nontu bakuthukanga kwa barabara ya Kirwa Gitoro nende ya Karibara kana andamani baba ciumiritie na muthuro yo munene arabameneretie miyambo ya Mugambire Ndikiri bakiuga yete miyambo ibatikumba kwithira ikirutwa ni mutungire nontu barua miyambo ini awagi nthoni bakiuga nende ya kwithira Mugambire Ndikiri na kwenda karibethira baina wega nanwe ni bacu na ciumirie nombe kuthira kibakinyere wiki na mbere na kubaingire wirene burethira kibekira mwakene yurombere kaitene kana thire akiromba kura kiremwa ni uba mwetere ya muthira yokona akiruthirano tutete bya mwaka yo 2027 arene ndiba akiongela augite Mugambire Ndikiri komba kwithira kimenere nyumba cia ndeto no tubo kwithira bakiruta nguicio cia kuonania awiti na mbere nende Mugambi na bati uchumiria na witithia soksi renjire ya komba kwithira akireta maendeleo gicigo mbunge kia Bure kenda nende atikethira kimurikwa muno ni nyumba cia ndeto riboti mwandikito wa ndeto mwende olaiboni. Nyuma ya mumbungu wa Bure Ndikiri Mugambi kumeneria Karibana no beta mikora nontu bokuandamanira barabara ya Gitoro mwanka gitimene riu Karibani bachumirite na muthuro yonene na kumeneria mutongeri uyu nontu bakuoyora kwanano ine bokinya bone bano ine we Buru atutura Karibana ibarabara tugwitia imaendeleo tugwitia ende mheshimiwa atwete batwe guns bara batize guns mbina Gemeru yani nyege ntuge kithuku muno ngurukine ya maramari no mheshimiwa aratwetere no ntuboi bagwitia barabara era tugwitia gukarete thithitwe twaira naro rojo auke barabara ikathithwa barabara yu no tugwitia akendigareti mheshimiwa goro kutumeneria nontu ana ba kuthithia maandamano na barathithagia kiao bagiteia barabara tende kuntondekera kwa hospitali tuko kwa hospitali haya utea mbeca tukurea ego tutethia kago utura Buru oni ankwere ndemo Karioge timene barabara tuthithire barabara na kabati ko tuthire barabara maandamano ni lazima batu turea Karibana itunogi ogwe ojo uraugire nunogi batu no teja nari takwirokeza tutikwenda nyomuona tutikwenda weja Buru na ntobau baguo kagitawo tuma batu ja yuthi turiugojo itunogete imearie wewe sana na itukugwa twesinyika muno arikane power eu enayo ibatu tumwete na no tumutunye so gento kira tukuga batu twewa gaji twamutunya na itunogiwe na 2027 ikinyou ethirwa cithuranirite gwitana ara kwao nyumbani Nkuluki bakiareria mantu yako ni mumbunge okuwa akathamia barabara ye na wikeria Kariba kontu kungi riu bari mwira bari tayari na agataka nyate thamitie gitumi bakuwa ni bamenyerie thina na bote ontu bonene kiribo kuga ndomba kuchinchi ya barabara mikiange batu tuchiari aja tuna miaka 50 na tugetaira maigene ko chereri munene wetu utirajukia barabara weta nayo umikunja umikia kithima umikia ngari ntari ko chereri na barabara no wezimwore Ndikiri kene go kwenda gwikia gizima kana laro kenda gwikia ikia batu twameneria ndaiga zanari na twina mairo na maguru toigwa akiuga gaikia kisima na ndi mheshimiwa atukwira tutikwenda gwikia kisima turenda wezire inyezire ya wezire wikia kia mbogo tutika batu tukaburuka tutetere njanjire ne Buru tukaburuke zira ujo turumaga na kwara yebo yakiuga tunto tunonchoke atu tumwira na choke atu na we agetekia batu itwe ne interview tumwigeti areja mcharo milioni mweri hakwende agagaira mwana Bure Nkuluki ne baukirire Ndikiri bonene na ntubo kutharikira ndiki banteto kuma Bure bakimwira bane bokionikia matura na batereo bateya bonene tukugwa gataki media uretaki media nikini manzaro thithite na zero tithite yonenie utithite barabara ni onenie utithite barabara nugite nurumene yonania werumana na clip twina ciondo au ukurumana wateta warifu na marito yangi ja maingi turia Karibana turenda kuencourage antu bonde ba media bukaigwa bwe makwi muntu kinya wiku lazima butetere na bukinye naja grassroots ke wananchi kenda bwigora tukuga twine so Ndikiri ura tugukwira
kethira imindia niyo kuona igukwasa itango gikenda mindie kira antu ja kuuga mantu amindie kala kweja kurwana agwe utemindie kurwana agwe ibatu tukurwana agwe tuthitheria mara tukwenda tugatuthitheria njira yetu batu tuna na agwe tuthitheria njira wone utemindie kurwana agwe ibatu tukurimandia aki yetu. Kiripotera Meru TV kuma Naribore Mbeta wa Mwende Walaiboni. Rona mwandiki wetu wanthe tumwende Walaiboni kuma nterechia buri rwatukinya thaa 1:20 cia rukiri rwa ntuku ya Alamisi tariki 27 cia mweri uyu turi ywa 11 mwaka-ini turi wa 2025 wambita muthoni wa kiramana na mbetikiria atutire tukikira gatanta kiri gichunji gitu kia mbere kia kumenyethia au kiri Meru TV rukiri ndukethira angichokera ndene andika chitikura yakiri kumurika mangatheti na rwa renjere kwa angwete ngatheti ya The Daily Nation arikana atukete na mbere na kumurika mantu yegi kithurano kinini kira kiri nterechia mbere North anterechia Malaba Akasipul na kinyanterechia Mangarini ugaita kuraya no ntu inchokerete.